халқым, зор yollarga сәпәр шыққанда, қызу ұрақ істе башланғанда, мейданларда бәйгі тұтқанда, хайырлы деп бала бетен юған, хайырлы деп тойлар ұстырған, шуңа күрә есі иман нұрлы, әштері әршақ оң болған. Апа, ата, баба ғадәті бойынша, хайырлы деп башлып ішләріне, хайырлы таң, хайырлы күн тілеп, хайырлы деп күтик кешләріне. Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар, достар, туганнар, килгән кунаклар. Концертыбызны да хайырлы сәгатьтә дип башлыйбыз. Сезне сәламли татар мәдәният культура йорты кашында эшләп килүче Мирас ансамбле. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас здесь, в этом нашем родном зале. Вас, дорогие наши зрители, наши дорогие родные. И мы говорим вам, как и все татары, приветствуя своих близких и родных, говорят «Ассаляму алейкум». «Ассаляму алейкум» говорит вам ансамбль татарской песни «Мирас». Biz konцерт программасын яңа җырларны да, композиторларыбызның әсәрләрендә программасына кертеп, иске җырларында онытмадык. Шуңа күрә хәзер сезгә яратып, күптән җырлый торган җырыбызны тәкъдим итәбез. Кайту. Поскольку у нас в зале сегодня есть люди, которые не совсем понимают, но очень любят татарский язык, некоторые песни мы будем просто переводить. Микрофон! Разве не слышно? Клин журавлиный летит надо мной. С возвращением кричу их, встречая. Если б и люди, как птицы весной, к отчему дому всегда возвращались. Oh
Ağlamam şişme jırısman, ağlamam nefis nazlımın. Tında olmay ezerlenip tınlıyım, nindi kişiler eytşi mundasın. Sahnede jidigen şişme jırı.